Vreme je super v Napoleoniki, mi pa treniramo pridno kot mravljice. Maja je pripravljena, kot bi rekel GPS, ready to navigate. Kaj pa tale gospodič, ki se za tabo skriva? Dobar dan. Kaj pa kar radio, kako ne ugasne? Ura je, novice, Kar radio, v redu je. kako ne ugasne? Drugač pa tlele spremljamo Tadeja, Kapleza, lahko malo pokažete. Ne. Kako da ne? Daj ti meni povej, a ti... Se bo odrezal to. Ta bo dobra, Na Primorskem pa ni pameten skakati. Okej. Još. Javne! O, bravo. Ne, ti si jo napeljal že? Ti so v bistvu eno štiri, prvi jaz pa... Daj na mokaj ti tole zadevo pa gas. Kako si rekel, da je ta smer? Evo, Grega si spravil 7A smer z imenom Bandai. Visiko Grozd. Še do zadnjega kompleta, zdaj pa ga čakata 2-metrski skok.